Miss Wagdaming Tabiri Basingboyim Nam Anuradha Devi Naikono Krumzari. Housing Maro Ipapauda Nimin Mangani Satagadaba qualitative data analysis using Atlas ki Matangda Nasdan Workso Masidege Hudokre. Transforming waste into clean energy Habihiram the small biogas plant ge Matangda Nomage Ebal Seminar Kamba Orientation and Awareness Program Pangtokre. Session Judge Rina Sertona Idan Tokre. Loinana US Consulate Ama Bangalore Dangase Handokre. House of Powers and University. Manipur University Department of Mass Communication Amadi Central for the Study of Social Inclusion Anina Punna Kusamnaduna Numid Mangani Chumna Satakadaba Qualitative Data Analysis using Atlaski Nasdanda Workshop Ngasi University Asige Court Holder Hodokre. Nasdanda Workshop Ke Thorambadu the Manipur University Ke Vice Chancellor Professor and Lokendra School of Social Science Ke Dent Professor L. Mamsa College for Women Kolkata Ke Head Surendra Nath Department of Journalism and Mass Communication Professor Uma Sankar Pandey Amadi Manipur University Ke Department of Mass Communication Ke Head Dr. R.K. Lilapatina Atoiba Mitungan Singh Aina Sarugya Ke Tharomaduga Marilainana Center for Study of Social Inclusion Manipur University Ge Associate Professor T.S. Bharana Pongdurapada Housing Ladiba Young Scholars Sing Faculty Members Sing the Qualitative Data Analysis Ke Matangda Idea Amapinaba Workshop Assistant Badi Loinana Qualitative Data Analysis Asida Maruina Happiness Egoni Sadness Nachingba Kayam Analysis Tawayai Haibadu Kanganba Matautai Haina Supondoke. Si Maru Ba Kanosi Koina Sakamzi U Panaba Koina Sigi program Sinjami Aduga Tasing Koina Canada qualitative data analysis Maruina Koina Sai happiness, the agony, the sadness is a combined analysis quantitative data the income saving analysis to be a qualitative the combined Karambasu. Kwaraba Kaitenda Pongna Haksang the Soka Posapo Lapoi Munana Bakidamakta Luptana Yolamba Mio and Police Nampaga Cray. Taudoga Dubu video Namdana social media da Tagat Kibi Anibo Punging Tawapo Oina City Police Nakudon Tam Cray. City Police da Pangtokiba Atamba Tauramba Mother Lapoi Asang Basing Haksang the Soka daba Mahida Luptana Yonbagi video Namdana Miamda Mid Nakonga. Oila Kiba Mui Adubo, Police Ke, Mike de Tagapagaloina Puneng Taugaladuna, Kodon Port, Adu Kusina Kibagaloina, Haiba, Puyon B. Amadi, Matenga Pangliba Mui Ani Adubo, Police na Pagalaba Matunko the Potokre. Tadok Aduda Seneriba, Mui Stinga Adudi Popom Pambi, Ibe Sabekam Jahi Humputaroka Amadi, Mahana Nektuna Tabak, Adubo. Tauruba Money Routine Jahi Nipubo under Section 128 B and SSK Makada Kona bound down Tauduna Lokabam Topa Tabak Sink Lokalabatunda Amadi Matunga Amuhana Taudanaba Akanbaya Thang Piraduna Makoi Aniadu Tadokebane Heidi Ibisa Becam Jahi Humputarukta Lapoi Supply Taubi Sakang Tabi Aduna Haidiba Haksangda Sokadaba Posak Kemikan Adu Lapoi Munanaba Tinganabage Pirambane Heidi Hariba Mui Aduso Paganaba Police Ke Mike Degi Tabak locally Heidi. Transforming waste into clean energy Haiba Hidamda small biogas plant ke Matangda 1-day seminar kama orientation and awareness program pa among us hotel Impal ge Sangai hold the Pantokre. Ministry of New and Renewable Energy Amanda RE Government of India ge Information and Public Awareness I&PA program ge Miang Makada Manipur Renewable Energy Development Agency Maniredana Sintuna Pangtokiba Seminar Aduda Manireda ge Member Secretary Dr. Sales Kumar Chaurasia Amade Director and Pravina Mataksina GBS Amade President Oina Sarugya. Tharomaduga Marilenana Manireda ge Director and Pravina Pongdoropada Manipuda Chahi Kharage
mamangda biogas ke process ase horuraba matung yamna sothana leiruraba ado amuk nahunana Ministry of New and Renewable Energy amanda RE ke makada Manipurda biogas ke system ase amuk hauna bahona bane amadi sai asige March ta phaw ke manungda 150 biogas unit hangdong na bahona de loinana hana biogas seasonana ba sabada check seasonaramba ado lek oiba ke chang wangba maramna hausekte ayate gotiga khusamnaduna pre-pipe seasonaduna puthok pusinda su nungaipa mongda sanana bahonare amade biogas samnaba honabada changba sempam chada nipude Ministry of New and Renewable Energy amanda RE government of India na putokpa amade chada contrana state government na subsidy piraba matung lemoriba sempam maduna beneficiary singna putokadabane haine supondokhe magi tigero tangai padaba sangi mati amadi oki mati adagi yengi tawribu mayam sinase koi veterinary department hangde adagi then for that matter top department da karo makti do koi converse auraga mathani sahi dagi di yamna chawba masing adi yamyamba masing da koi install tawna bakona siana benna Blood donation and transfusion ge lamda yamna tangna thokpa thokdo kama oina session judge amana blood center zamins forum pata lagbiduna masagi ekathokre ekapirambe donor atuge mingna Rena Sarto district and session judge Ukron district Manipur ne chaliba tha asige tang taramarida helping hands for people HSP Manipur na zamins forum pata launch tokiba free blood for children scheme adubo support obiba oina Rena Sarto na masagi ekapibane Maana High Supreme Court ke order amage matung ina thalassemia patient singda replacement tawdabida require blood kudimak piu haiba amadi laikre tobutabo pediatric patient singda replacement Yaudabi Frida blood pipage scheme pa asade helping hands for people Manipur ge free blood for children scheme asina India da hanmane HSP Manipur na angang singge oiba Sigumba special scheme pa ama lokapira pa asi Manipur miyangge oinade labagam na phabne helping hands for people Manipur bo thakasadi aisu scheme pa asida support tawduna marabak thiraba amadi future ge pillar orakadaba pediatric patients kya ge mating tawbo oina blood donate tawzare mayamna su tawbiyo science asi yamna sokhale haraga su ngase pawda blood ti artificial oina sungbangamdri aikona blood donate tawdakrade blood center singda blood stock leiroi blood center singda blood stock leitragade hariba anaba singa asi sebata bane maram maduna ekhoi mayam blood donate se angang singe punse kanse Rena Sartobo helping hands for people Manipur ge maike dege tobe mangkhangba uchari haina HSP Manipur ge president M Premse Singna thadropa cherolamana haire Lars asimiam se kanbangam voice si thamjaninge Thank you yam phajai khoi gi akoina angang sing dadi imung manung roidoi ne ko aduna khoi myam thok artificially or scientifically ko blood se di sungmangamdri ado akoina blood pidradi blood bank da blood leiroi later ga di ang pangmi punsi kanbangamoy aduna Bisnupur district ke Deputy Commissioner su Oidipa Indian Red Cross Society IRCS Bisnupur district France ke President Laurembam Brikamp IAS ke Miang Makhada Thanga Assembly Constituency ke Manungda Leba Santa Walabai Imunge Kangalaba Mioishinge Imungda Indian Red Cross Society Bisnupur district branch na Tengbang Polampo Oina ngase blanket amade hygiene kit singen tokre IRCS Bisnupur district branch ke Chairman Dr. W. Gulapi na volunteer singda Tengbang Polam singka ado branch office ta kusanaraba matungda IRCS ke volunteer singna Thanga Assembly Constituency ke Manung Chanba Kaibul Khordak Nongmaikhong Sandra Eating Thanga ne chingba Thanga Assembly Constituency ke Tonganba Kulisingda koina chatuna Santo Walaba imung sing hasange pibam mimana draba miyosing amade kanalaja draba kangalaba miyosing da blanket amade hygiene kit sing and okay
Ministry of Cooperation Government of India के मियंग मखदा National Cooperative Development Corporation Lakshman Rao Inamdar Academy NCDC Linek Amade Resident Training Center RTC Gautina Sinduna Pradhan Mantri Metsya Sampada Yojana PMMSY Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund FIDF Amadi Lefike Matangda Nomage Oiba District Level Awareness Program pa ama Kiamba Sangland Business Podanga se pangthokre Tharomdada Register of Cooperative Society RCS Government of Manipur ke Register Arambam Valentina IAS CBBO D SSS Impal ke Joint Director Reverend Father Sonny Thomas NCDC Gauti ke RO Jagdeshwar Rao District Fishery Officer Chandan Sapamjit Den Fisheries Department Head Office NCDC ke Deputy Director Patil Niles Sureshna Athoiba Mitunglen Oina Saruyaki Tharomdada Bisnupur District ke tongan-tongamba mafam deke lakpa mioi chamri henbana Saruyaki amade makoida akhang ahesina awareness piki Tharanga Marilenada Register of Cooperative Society Arambam Valentina na phondokibada ngasi pangtholiba awareness program ase yamna maru oi Manipur lengak asina fishery ge program pa kya paikhle houses so cooperative society na lengak ka khusamna duna fishery ge thodang kaya paikhle aduna cooperative society da thajaba thambiduna kanaba kya lobiyo Department na tawdiba thabak tharam singka asademiam na cooperation PBU aikoi punna himinar se haike Adu cooperative ki principle ke pasal na agar chalaga cooperative ni pasal topic pasal ni jadi ke order pasal topic book pasal mari book keeping ke pasal topic reports pasal topic khambiba vouchers pasal khambiba activities na pasal pangto ko matlab department of fishery na kari pasal ngai te chumra hai sa adu mo sa pasal lor na di mari credibility ni kani ba adu ki Wangoi kabui khulge gan ngai tharongge sarukama oina ngasi lotion bage tharonga mari lainana Iboton Memorial Academy ima wangoi ge oza singa amade mahiroi singa bulaga ngamba khudon tamkre Iboton Memorial Academy ima wangoi ge oza singa amade mahiroi singa ngamba khudon tamba Lakiba asibo wangoi kabui khulge hanlamand itin inau singna haraute amna opagaloinana ekai khumnabu utke Hariba Kudol Tamba Asaga Marilena Iboton Memorial Academy Image Principal Asa Lemana Pondora Kibada Aikogi Kul Tangnariba Singbo Nungsinaba Amade Mari Paganaba Honaba Chume Masage Sarukama Oina Tankola Amade Rongmai Puroke Lona Asibu Ima School Asage Handak Sahige Session Dage Pedota Ama Hablaga Mahiro Shingda Tankola Amade Kabai Puroke Rongmai Language Tambi Bage Kongthang asiso haure amade tonga ba purupseng culture asibo yokhana bage wakalonda maide ekhoge jagoi khaktanatana kabui phuruke oiba gan ngaida uliba jagoi asiso maroi singna haijana ba haiduna iskuna asage matik chaba oza ani amaso hable haina makhata ki haukiba waksang thagi tarani thoine panba iran numita lining tho Malemba Anganba Sanamahi Tagol Lumna Sinduna Ima Imuno Ahong Achauba Achaubige Ida Thongne Pangthokraba Matung Ngarang Waksinge Taranipane Pamba Sagun Sent Numita Asida Ima Imoino Ahomba Achauba Achaubige Tadet Lailukpage Tharamba Lining Tho Malemba Anganba Sanamahi Tagol Lumna Sinduna Pangthokre Tharamatuda Iramdamba Asadaleriba Tunga Tungamba Mapong Kiadagi Lining Loy Togaloi Kiana Laktuna Sarugyaki Tharamaduga Marilenana Lining Tho Malemba Anganba Sanamai Tawaluki Zanay Secretary T.I. Sarachandrana Pundurakpada Taibang Pant Sembam Mapuna Taibang Semlakpada Popadagi Siba Paugi Numita Asi Hapta Amachangi Haiduna Masigi Saktam Lore Haiduna Pantho Ipa Palempe Imana Ngasi Asi Numita Tareni Mapung Papa Numita Sida Waksingi Tarani Toini Panpada Sinkiba Lairangka Adu Lokto E Hairaga Nona Amo Lairangka Laihunda Tamzaba Numine Haina Pondo Pagaloinana Haidiba Numita Asidagi Jingu Lai Koyum Laigi Sagat Lakpa Mapung Papa Numita Oibana Tareni Laihun Tambane Haina Pondoke
Mamang sahi lisingani kunmari ge December ge tang kuni panda ko ke khulai pai bisanga Imphal East district ke manung chanba thamna pokpi sabung kho khuno yangam pokpi sana sabe amade sangral ge akoiba mafam singda numai kapsinduna landara khibage thodokta Paulo ba chaluba impact TV ge cameraman leima popam Kabi Chandra Elias Kabi Kuki Singna Kablakpan Numai Maruna Makong the Panduna Sopadage Ras Medicity Hospital da Matam Sangna Laikan Nadam Laba Matung Hauseka Hauga Kankatpa Ngamdana Masagi Mayumna Laikan Aduna Lady Awawa Kaya Mayung Nadiba Impact TV cameraman Kabi Chandra Elias Kabige Masa Laying Bada Mating ko Oinaba Ngasi Kontang News Group ke Maikadege Angamba Lupale Sangtareke Mateng Pangkre Hariba Sempamba Adu Ngase Kontang News ke stop singna Kabi Chandra ge mayumda chatuna masada khusina kebagaloinana atuba matam ge manungda Kabi Chandra ge haksang ge phibam phagalaktuna mausagom miyam ge seba tawba ngamna basu Kontang News Group ke maikaidegi soda thoni zakre loinana hausa Remsa Hospital da lekanadiba kanglap pause ge paume ayekpam Bridget ke mapam da so hayeng Kontang News Group ke Maikai dage angamba sel ge mateng panglagani haire Imphal East District ke Lamlai Assembly Constituency ge manungda leidiba tinchit lambi ge nongpok sanjambam khunau dage Sangsabi Kola Yobai Inter-Village Road Housing Sembage Thabag Chatharibe Pibam Assembly Constituency Asage MLA ke Ibom Sana Haktingnana Satuna Yangsen Kray MLA na Lambi Semba Yangsen Ba Chatpa Aduda Sangsabi Kulge Kunza Singna MLA Bo Taramna OK MLA ke Ibom Sana Lambi Semba Yangsen Ba Lagpaka Marilainana Sapam Gangapati Kaubi Kunza Amana Pongdorak Pada Chahi Taramanga Hena Lengang na Hanna yang sembidana laklaba lambi ase MLA KH Ibom Sana sembirak pada kunsa sengna MLA bo haininga leitana thagapa phongdorakle lambi phatabana marambo oiraka nong churak pada leikhompa amade nongsa sarakana upul thangduna awaba kya mayongna duna lerambadu lambi ase blacktop tawrakpasina Hanna Leramba Oversing Kokre, Adubo House Kula Sidaladiba, Ate Atopa, Awad Apa Singsu, Miang Sangbiduna, Singkong Singya the Ladiba, Kul Singi, Sotariba Sing, Mankapinaba Apple Torakle. Traffic rule to Kaibagi Chalan Kakpa, Pint, Thienbana, solution to Oiroi, Isana Gyantaba, Amade, roll. Ngak triba makai accident amadi pamdaba thautok thokane haina traffic control police ke superintendent of police arambam promise na phongdokre wapoma singasi peoples for political right and responsibility Manipur PPRRM na traffic control police wing Manipur ga khusam naraga kangla ke western gate pangtokpa numit Tadine Chumna Satagadaba exhibition camp awareness on our road sabti how the Pagetaramda Arambam promise Nampondo Kibane Taramda the Bahana High traffic roll to guidena Chatnaba Haidiba Asi Isage Saptigi the Magdane roll singer Asi Ngangna Chatabage Faraga Chalankapa Pine Tiba Asana solution Oigadabidin Nate Masagi Chapsaba solution di Isa Isana roll ngang na Satpa Gyantaba Asini Transport Department ge Pangba data amake matungina lesangani tarani pandage lesangani kulomdai pawda accident hopage chang ase hantarakpage mami amadi ui mase apawa khudam amani adubo accident thoklaba matung report tawraktaba nakal ani yana kiba kya su yoramba yai Manipura helmet upage chang su hangale Uptaba miyo kya su lady helmet lairaga uptana gari da hapsilaga thawriba kya ase tawbikeno haike Taramda MSPDCL ge General Manager Angom Priyoranjan PPRRM ge Medical Head Sanasham Jupiter Su Sarugya ke Manipur Tolibe Iranga Asida
kham thengna waniringai ahing nung tent naidana praja mi batawsariba mekola PAC ki staff singda number haduna sangit demand tobikano haina mekola PAC mamangda mekola apunba maira paipi RKS committee amadi mekola youth association na khusamna na senduna ngasi wakan mi pam chathakre wakan mi pamba aduda stop the mental harassment help us a healthy and a peaceful society stop harassing the healer patient care under duress is a highly contraindicated ana lying sangda sankhai cell gi demand to bigano our duty of caring and healing the sick is also a service to the citizen of our motherland haina thaba placard ke association ke mekola punba maira paibige member command temp tababi debina phongdora kibada PIC asida thabak tawriba miyoi sing hojak phawbada leibaki oiriba irangka asida sarugia duna laglebani aduna Hauzaki kam thengna wanaraba matam po oibana makoida salgi demand tawba asi makoige oina de kom tawbiyo mekola PIC amadi masige makada leiriba sub center nipanta asina karigumba makoina OPD thingiba taragadi PIC asige akoibada leiriba kunja senka awaba hena mayona gani haiki wakan mi pampa aduda maitram kondom pokpi lairenjam ge maira paibi singa amadi mekola PAC ge makhada leiba sub center nipan ge staff sing so saruya ke biragadi khoi na piriba hairiba kaino sempham ase akoigi kitang oire haina khanlambadi yai adubu hana khoigi langi matamdagi lekai da leinariba thabak tawri hai taraga su makhoisu lekai gi oina sengkhai thungai pibadasu makhoisu mateng pangi bani aduda natana makhoi thabak tawri haiduna moi nurse oire doctor oire atopa department gi post ama paire haiduna makhoi je heta adu gudang lekai gi amabo facility pidaba chakthung mayam gi thabak tawbada yawdaba nate aduda natana masagi mayum makaiju makoisu pujari bani aduna yarim kai sumba awaba gi badal ase luk khudimakna tawbidanaba haijari Manipur ge hojak oribi iragasi sahi ani fajalaba phawba India government amadi Manipur government awarisint pubirakta kanglop ke irangka se lotion bidreba phawba sahi sidage hauduna 26 January Republic Day ge tharamda saruk yaroi warep asi all tokposeng development organization ATDO all tokposeng maira paibe welfare association ATM PWA amadi Sarik Consent Maina Paibi Homda Puna Kulsan Naraga Mipam Pangtok to Nakumna Kanaraba Matungda Lokibani Haide Matam Kuina Ngaraklapa US Consulate Amma Bangalore da Hangdopagi Tharamp Ngasi official Oina United States na Hangdokre Hangdopagi Tharamp Haduda External Affairs Minister as Jaisankar Amasung US Ambassador Eric Garcetti Lamzinke Vital Malia Rota Labor JW Marriott Hotel da Matam Kharige Oina Consulate Aduna Tabak Tawgani Haidi Taramatu Tawangang Laduna Minister Jaisankar na Haikibada Bangalore Asi Maru Ibama Pam Amane American diplomats ke permanent resident Amaleragani Haibasida Yamna Harawa Pawi Mahana Eric Garcetti The Haikibada Erike hometown Los Angeles tasu Indian Consulate ama hangdokane ngasidi iringna Bangalore da US Consulate ama hangdoklai haike Al-Qadi Trust ka mari leinaba lamge sanjat sumza ke kesta Pakistan ge hanage Prime Minister Imran Khan sahi taramari phadokta local court amana jail da thamna barai pikre rai ase khana tawkiba salthunga mari leinabada kwaidi ke chawa aran bani haide anti-graft court amana Rawalpindi ke garrison lambam amada laiba jail amada phongdokibani jail asida Imran Khan lisangani kulumdoi de ke thamlakhibani anti corruption court ke judge Nasir Javed Rana na January ge tangka taramdoi de lauthokibani nasang kiti da pound million chamaga marphutara mangan ke haiduna Khan chahi humbudra ni thoi magi loina be Bushra Bibi Chahi Yankai Amasung Mio Teruke Matakta Stand Accountability Bureau Nap na Lisangani Kulumdoge December da case Amapal Tokibani Imran Khan na Power Party Ngaida Real Estate Tycoon Amatake Lampa Ama Kudol in a Loke Haide Businessman Malik Riaz da Khana
fine oina pound million chamaga marputara thian khe hairi Hauzik sanabagi pauda Sunday FC Manipur na sinduna lamlong thongkhong da leiba artificial turf football ground da chatharipa port master Dr. M. Manauton Singh and Chandrasekhar Devi Memorial Football Championship 2024 ge ngasi nini suba quarter final match da VFC amadi Sunday FC anina akan malamba tawna khiba aduda VFC na Sunday FC bu call mari sino da maithi ba bekre amadi hayenge omsuba quarter final match da flag amadi flamp anina nungthingi pung ama makai taba matam da lamba tawna ragani haire Mata Panthoibi Association MPA Thongausam the Sinduna Thongausam Playground Chatharipa second Ima Panthoibi Trophy 2025 ki ngasi sanakiba match anige ahanba ground da FC Lamzauna Lamsangpa FC Kairapu Pansan ahumba amada toikre match ke ahanba Pansan do Lamsangba FC ke Pansan do Oina FC Lamzau ge jersey number 6 Asokna match ke minute tarama panchatpada on goal oina chankibani aduga FC Lamsau ge Pansan Singduna jersey number 8 Nilakantana first half loibeke minute kunmanga ga ahapa minute ama jersey number 33 Tombina minute kuntra amadi jersey number 10 Zoe Kishan na minute nipumari chatpada chankibani ngasige anisuba ground ge match na Pumland FC Tokpasingna Aramatengol Unit 9 Bibo Pansana Amasino to Toiki Pumland FC ge Matangara Pansando jersey number 17 Thongambana match ke minute taramari de chanke Chalipatha January ge tang taramari de ge tratruk phawa Karnataka ge Belagavida Chatharipa 16 Senior Bodybuilding and Physics Championship 2025 da Saruk Yaruba All Manipur Bodybuilding Association ge Sanarishing Manungda Sanaroi Toksomp Sanjitana Women Bodybuilding ka Open da Bronze Medal lawlakle Atapa Sanaroi ani mathangsana Lysram Nata Singh amadi Nelson Nomai Kapam na Men's Bodybuilding 60 kg amade men's bodybuilding 100 plus kg da port amade p position tarakle hairi Hauzik aroi maroi ba pau amone episode Numin mangani chathakadaba qualitative data analysis using Atlas ke matangda national workshop asedege hodokrai Transforming waste into clean energy habihiram da small biogas plants ke matangda nomage oiba seminar camp orientation and awareness program pangthokre Session Judge Rina Sertona idan taukre Loinana US Consulate ama Bangalore da ngase handokre Image Paudam asegede matang sedaloi chare meng tabiri besukba amuka na kharam jare